sikhulumisana nemengameli weSwalimo Mduduzi Simelane lo watiwa kakhulu ngelama gawugawu. Asikubingelele Mnguni etindzabeni teSwati ku DTT sikwamukele. Siyabingelela kakhulu, siyabonga ukungena emsakazweni lokwala. Sevele eqalile Simelane ekubhalisela likhetho nithini nini ngalolu khetho? Noma tinhlitiyo tibuhlungu lokuthi lo lukhetho lugcina lufike sicela ukuthi kuyokhumiswana kodwa inhlangano yeSwalimo ithi onke emaswati ikakhulu lawa lafuna lushintsho kanti esiqiniseko sokuthi ayahamba ayabhalisa abhalisele ukukhetha lihlahlandlela letinguquko kulolu khetho lwamswati loludako. Ndi Swalimo ingabe yini lenifuna ikendeke kulolu khetho? Mntwana lithi lolu khetho loluseswatini lubuhlungu lufike ngalumelene neticelo netifiso netiphakamiso temaswati kodwa sathi ke thina ukuthi uma kufunwa inkululeko yesive kusuke kuyimpi so ke lithi lolu khetho lolu lumthutshana lelivelile lekuthi labo labafuna lunjinjo bakhona ukuthi bathathe leso sikhathi basisebenzise ukuthi besulekise lo mbuso walomgcilati ongumswati wesithathu. Yini ke lenifuna kuyizuza kulolu lukhetho? Ngidawukusho ukuthi njengoba wathi ukuthi Mduduzi Magawugawu ubelilunga leParliamente wawabona emathuba lakhona eParliamente. Ngidawukhumbuta balaleli belikwala ukuthi umsebenzi lomkhulu lowenziwe ngamaswati eminyakeni wa-2021 kwekusukuma ulele malungelo lokunye lokuvusela amaswati kwadlala lichaza lelikhulu ngamalunga lamathathu labe ngekhathi eParliamente asukumisa letindzaba wasukuma nabogogo nabomkhulu bayebona ukuthi le ndzaba vele ingiyo so ngalamafishane ngidawuthi nje dzadzewethu thina masibuka sifise lokuthi emaswati akhona kusukuma akhethe emalunga eParliamente bese kulamathuba ke lakhona la eParliamente la njengekumisa ukusebenza kweParliamente engasebenzi mayengafuni mabe noma labasembusweni bangafuni kulalela la njengekuhambisa tishukumiso letintona etingagcina tifise enkululekweni la njengekuthi kunemakomiti lamaningi lemaParliamente abakiwo njengemakomiti eAfrika njengemakomiti eSADC emalunga ethu uma akhona kutaba nawo kulawo makomiti ahlangana nemalunga eParliamente emhlaba sikholwa lokuthi uma ke alapho atawukhona kumemeda lendzaba yenhlupheko lamaswati ngendlela etawusheshe ibe lula ukuthi ivakaleke kunako konke ke mawulapha ngekhathi eParliamente njengalomunye labelunga manenge lamathuba kunjinja lemithetho legcilata emaswati ngidawubekisa nje kunemithetho nga-2020 lebe uphakanyiswa nguhulumende ngumswati nebantu bakhe ukuthi limela insango abulale le business yalaba lebe bayilima lensango noma ingekho emthethweni kodwa singemalunga sakhona lo mthetho kuwuthatha siwukhiphe ngelifastelo akusiko lula ikakhulu mani bathathu nibane kodwa mani ngaba yihalf yale Parliamente lokunenge kungagcina kusiyisile kule nkululeko lesifuna ngalamafishane lokuya elukhethweni akusiyo inkululeko kodwa sikhali sekuchubeka ulwele inkululeko yalamaswati njengababo Hon G benda ngeCustomings eAfrika. Magawugawu ulibona litawa kanjani lolu khetho? Singayengani futhi singaseni naletemethi mntwana babe. Yimbi kakhulu lento leli ground letawudlalelwa kilo lichekile. Kusho ukuthi uhulumende ubhekisa emawukelele. Labo ke lesititshele ukuthi asiyongena nabo kufuna bathi ukuthi bona bayenyuka kuleli ground kunzima kakhulu utawubita ukuthi liswati ngalinye noma liphethwe indlala noma liwa linesiyeti ngendzaba yekweswela kodwa lingavumi ukuthengwa dingwa letilethwa nguhulumende bese lithengisa ngelikusasa labo liswati ngalinye limbuke lo muntu ukuthi uyacaca yini kuletindzaba ukuthi emaswati sakhathele nilokukhethelwa uhulumende emaswati safuna ukukhethela so
kufuneka ukuthi eMaswati abe ngalokusobala clear ukuthi akhetha umuntu lomemetela ukuthi sifuna kuyokwenda eParliament naku lokwendiwe lamalunga lamathathu mabili awu asetilongweni linye lawo lisemaveni. Sesiphetha ke Makaukau nguphi imlayeto longawunika umuntu loseswatini locabanga kungalingeneli lolukhetho. Ngitawuthi ngiyathi ukuthi ucabanga nje kungalungeneli hayi ukuthi uyahema noma akaphili kahle enhloko. Kubuhlungu kuba kulolukhetho futhi onke lamaswati abengalufunda olukhetho njengoba sonke singalufuni. Kodwa ngoba nawo umcinzeteli uluhlohlobetela etinthanyeni futhi uma kungenteka singalungeneli sabe simnika itikiti lokuthi naye imithetho lesivalile singabe sikhona itolo lonyaka abese uyishaya lula ngaphandle kwekuphadamiseka. Ngidawuthi ngiyawacela eMaswati ikhona into longayendi ngoba uyifuna kodwa uyende ngoba seyifanele. Ngiyacela ukuthi emagumbini amane elive nalabo lebe bacabanga kungayi babese nje bakhumbula lengadi yalamaswati lafile ukuthi kodwa ngenxa ukuthi lokhu kubonakala kungilona thulusi lelingasinika lenkululeko ngaphandle kokuchitheka kwengadi hayi ukuthi sekungile nkululeko kodwa kusikhali lesingasiniketa lemvumelelo ekugcineni. Ngicela ke ukuthi bacabange lobuya bahambe babhalise bende nalabanye babhalise kodwa lokukhulu kunako konke ngile choice noma ngiloluhlobo labatala ukhetha umango nemango akube luhlobo lolungaye ukuthi fida bodondla kodwa kube luhlobo lolucacile ngoba phela ema-organizations inhlangano tikavumeleke eSwatini kube ngumuntu lotimele lotawukhona ukuthi kungadleki kuye asengakakhululeki lamaswati. Alamafishane bakhethe lisotsha lemaswati lelibonakala lokuthi bengeke lilale luketangene kodwa litawumemetela lenkululeko lengekhathi kulamachember amswati wesithathu. Asibonga kakhulu Simelane isikhathi sakho ngumduduzi Makaukau Simelane sikhulumisana naye ngetindzaba tetelukhetfo taseSwatini.